voini July ni khatania kan EMFI Zoom fellowship chu kan nei le dona Thursday tin kan nei angin tran to mela aron kal khacho dikhan miron zom me anga kan tran nan hianin pathian thu kan chiar changlar tak chanchin thra johana zia bungthum chang som pali atang hian tin ka tung in thei tro she the tin mosian khalera rule akhai kang angkhan mifing fapa hi khai kanin a bok turani tupo amaring apiangin ama awanga chatuan anunna annei na turin pathianin khovela mangai ema chuti chuan afapa mal nei chun ape a ama chu tupo aringa piang an boral lova chatuan anunna annei zok nan khovel thiam lo chantir turin pathianin afa khovela atir lo khovel ama awanga an dam theina turin atir ani zoke ti hi chuan jacoba bung ni chang som palia tang hen kan chiar le ka u nau te u mi in rin na ka nei tima sela thil ti an nei si lo chuan enge so tang chu tiang rin na chuan ama a chandam theyangin u nau pa emo u nau nu emo sarwa ka omin anni ti sarwa ka omin so tla cham sela tin inzinga tuin emo an hena thamwang takin kalula lum takle puar takin omro ti ula taksa tana thil cha khai chu inpek si lo chuan enge so tang chutiang bukin rin na chu thil ti nei lovin ama chobin a chuan thi ani mi tuin emo nangin rin na ineya kein thil ti ka nei ani in rin na chu in thil ti tel lovin min en tir ro tin kein ka thil ti in karin na ka en ti rang che pathian chu pakhat ani ti ring ani mo atha ramwai te pon po in an ringa an khu thina sin atiang o mi loi lo pa thil ti tel lova rin na mai chu engma ani lo ti ifed em le min kha tu Abraham chuan afapa Isaka mai cham chunga ahlan lai khan thil ti awangin thiam achang ani lomi rin na chuan thil ti nen athok duna tin thil ti awangin arin na chu afam kim ta ti hemi chang kan sial the aro pui hle a kan lo tong trai ngo pathian ma lo punang ho lalpa nang chuan in hun thatak min pele a voina hei heti za thi EMFI Zoom fellowship pa chuan kanon kal khoma nangin miron chen chilla itharau thiang himin lalpa miron ompuila tin kan thu soi tur Dr. Siama po lalpa vision le goal lampang te soidona hetianga te handle pa itharau thiang himin lo kai hruaila a soitu te le angai thatu zong pon lalpa kan hloka nangma ram zauna ta le lalpa nangma kan rin na te le kan ni tin nuna te po kan sort puya midang te ta na mal somna aloni thena turin kan deal bokchea tin voina kan program zong aron lalber turin kan swal ngai dam na nen if a pai so kristan ming thiang lim ni ku ropia kan kol tirani okay kan hun nidanga kan tiangin kan press secretary hian in kan thong trai pui turte list aron bea hemi groupa khanin general point ang khachu kan vai in timeila tuna hian okay chuanin kachiar chuak vek lo menga kan nei vek karinga amasa chuanin pathian hena lom tu soina le ama fakna ti hi kan vai in general angin kan nei chuan ZMC le covid care center sang adam lo tele encol tu tan kan dilanga civil hospital
DNB student zong tetan chandam na a omzel theina nan zinga kan deal bokanga participants okay tuna ron kal hi som pasari kan ni to umali Evelini Mary Usindi Uma Thani Upuya Le Keiman cancer patients tehi kan trung try sakanga chuanin Uma Remi Jolini Rin Uma Ubidi le Umeri iPad ti ro ti tunge o ka ulompui le puramaten COVID patients hi ti khan trong trai pui meila karon siar suak vek lo menga ma se vo in apoimo bera kan siat poimo beran ti le ma kan ril ruwa thinlung takin Dr. Zore Minu naktu ka Max Hospital Delhi CA esophagus anzaidon amahi pilal biak moyen ia abit takina mata ni chuan kan vain trong try la tikhana ho hovin trong try la in unmute vekila kan trong try to per nuwa khanin kan zawain kan ame na chuanin chumi nuwa chuanin kan speak Dr. Siama Khan chun zum meise chuti chuan trong try na Insan ina hun chatak tin jam sakle a nang makan fakcia chon malo umse ni na kan chon rim tu in van ti tramin pe a nang picture kan lo mani tin nong zong join kan lo ma yom puina kan deal ka lalpa ZMC le COVID care center price ZMC athok doctor le nurse le chu lalpa sample and lalpa ini mission John Fati the em kan lo ma se khoi anoni Ebenezer Hospital DNB student pakhatso ZMC area ai beten lalpa namma alo phang lo tu kan bidang DNB students tam tak dang ma hu dan che do man the dan karon di sa in naktuka ma hui imizu Sailo na sa esophagus Hruai pa lo thing ta ka Sailo kan member Vanlalsiama Chhangte Sailo Ringpui ZMC meeting Mingpele Sungpa Changte Anole Mabuanale Anule Fapai and Driver DJ Le Marvite Zawa Sungpa Vairabite
pale fate ta le ano le driver le afapale ang driver te Dr. Kang Sailo male ano po Dr. Rumba Brute Dr. Vanlalsiama Chhangte le Dr. Lalchanta Pimpul le anaw te Emi lalpa mongkit na ayang lalpa nam alo sa isa Dr. Zu Sangzo la pale. tunga ke na asami Dr. Khanmoite no ila pale. Dr. lalpa Mahumate. irong Lalpan sa na pa yini kutiang itang ni na kanran lana. itil ting Lalpan na lat na te le ti tam tharaw sana lama kanran dila. pason na Lalpan anne taksa dam na api alam na ahen lat na te hi. Nang man na itir lalpa tu walaw ni impurinom ziyate. Mga lalpa isya mi le to itil ram ting pui te la te an lo e na kadun an lo ragan shia kan pale har le zol ani na man rualo ni lalpa ha. lalpa Lalpan an ma ni len erti sun aso bai kan tuarwa. Lalpan amma an ma na erong itir tu lalpa lalpan living nang ma when you shia have sian tir tu le laid midam down te the ta na rules mal for som us na to la do tura lalpa lalpa anin ko khat se kan man rualo ni sila ikutiang ni kan zawa in karan plane zanen kan kan lon program hit Google e Translate lalpa kan bible hit plane share te a min san thak dam tu tur is swamming in lom to say so it can be long trip ka kai so amen Angela Swami Viletse. Amen. amen So Dr. Siama ilaw som halme ila wayna utsa law soy turin. Ole kalome kar masate masalamate hey umalin purpose tite kan soi ho to a chumi chun zom na ni om tak chuanin zena hianin vision le goal setting tivel han soi le kan han tumania zena mi EMFI fellowship a om te hi chu mi puitling tak tak mi hlotling to tak tak kan nia vision nei te goal set te hi atul to mani le kan ti me thea chu wang chuanin nge ni athu pui po hitle min kan ron siam thale dewa reigniting our vision and goals kan tia hi thia bang in sorry kan tum don ni kan tong trai ho vek to boka tong trai ho to lo mai tong trai na mang to lo mai la a thain ke sia bible chang hi kan chiaranga til kote thil ti bung ni chang som pasari le som pariya thi athian in ni nu ate chuan heti hi ani anga mi zong zong chunga ka tharau ka lei anga ti chuan in fapate in fanu ten ka thu an thrilanga in tlangwal ten in larna te an mu anga in putar ten mumanga an mang anga ani chungnia te chuan ka boi pate ka boi nu te chunga po ka tharau ka lei anga ka thu an thrilang atia hetlaya kan ron than chan pakhat chu tak chu min tlangwal ten in larna te an muanga vision an muanga ti hi ani bible chuan where there is no vision people perish atiani vision omlo na mu lok na future ta na plan lok lo na muna chonin people perish atiani hey word he the greatest enemy of our progress is our last success dihi kachar thara the greatest enemy of progress is our last success hey nachina kan soyang khanin pathian khongai na in Mizoram ma chuan Dr. Rual kan ni boka hlotling kan in ti hlawani mo hlotling kan in ti hlawani kan hlotling thokat boka pathian zara amaro chu progress tunaya kan progress lo chan hi kan la success a khanin kan enjoy wanga ni them ti khla kha inzot taila a thain ka ria e tam dangan sei chu good is the enemy of great antia good is the enemy of great we are good but may not be that great mo chuwang chanin
good is the enemy of great tile our last success is kha greatest enemy to progress kha ani theini zana hianin Mizorama na hian chiat na setak a thleng mek a crisis a thleng mek ania crisis tuna po hian hei kan chairman Dr. Sairenga pangei po covid positive te ania chumi chungchuan zana hianin thu ni chairman aron nia karilu chana thei mo dite karilu oma tin hei kan thiante kan doctor pui te po covid positive kan tia aram pum mangin kan buai pui ani chumi lai chon nga tinge mason na lampang progress lam vision nei te goal set te nge mo siam hian nge mo EMFI ho hian in lo ti ve chen le kan ti mei theya mase ka zir thar chu crisis thlen lai hi it is the real test of faith mo it is the real test of faith kan rin na le pathian chakna ni lolan na hun lai tak chu crisis lai hi ni ti hi zir tharila a thain ka ria chuan bible kan en chuanin thil ro pui thleng reng hi history reng hi kan en chuan crisis zel hi pathian thil ti theina lolan chuana ani tlat mai ni entinan Josepha kha crisis wangin prime minister ani au nau te nan thal te kha pu khor khurman da te kha crisis ani mo heta Trump tla tur kha crisis ani kha crisis awang khanin vision ane ya allowing chuakin allow hlotling ai gupta ram le Israel lo piang tur po kha aron chandam theita ni adang le chonin Daniel ate kan ria sakai bak nei pu ka pai tur khan sakai bak nei pu ka tanga chan chuak tur khan crisis a kha angai ni ti kha shebokila mei puya pai lut lo se mei pui kha Nebuchadnezzar khan pai nge ni buat sai lo se Sadrak Mesak Abednego te min hi kan hrengai lowang antiani mo chuwang chonin voina hian he crisis omlai nge hian covid pandemic omlai nge hianin kan ram le ke mani chung kwa po impact aneya kan tormek lai nge hian vision le goal setting te hi soya hunani tun hi hey ram kan ram ang po in kan re thei lai kan har sat lai ka ngai to thina kan ram hi are thei ber lai ni karing mani khan a shedeu hi ka zota mania CS hawa meeting apo CSR tur Mizoram mi kan mute so te me mai ni lockdown lai dor hong thei te kha thovero se ti de fo ha om a khatiang de khanin kan ram kha are thei ve le to ti kha alang chiang le in ka ria chuwang chuan tunang huna hianin mi visionary mo goal setter Christian doctor te zinga hianin kan angaya doctor kan nia eng ma kan thei tak thei le nem kan ti mai thea mara chu doctor te kan poimo me ma tu gina hen khan ka ril ro alo langa iswa zirtir som pani te zinga pokhan doctor lu ka kha atela hei chuwang chonin athil ziak te luka ziak te po hi gospel documentation ajon a thaber polani e chiar po nuam ani e le khathiam jenia antia chuwang chon doctor te hian vision kan neya chu chuanin kan ram le kan nam le kan khotlang a hianin impact anei theiani ti kha zana hian zir chuakila a thain ka ria chu crisis lai ani chunga vision le goal setting kan soi chan tur chu ani chon enge vision chu kan ti chonin vision chu malam thirlok na mu na ani mo malam thirlok na mu tuna la omlo
mulok na hi vision chu ni a chuan vision chu mi sang a hianin kan vision hi ain ang lo thina amaro chu pathianin nangma asiam chan purpose ang zenin eng vision nge apek che ti hi i hriat du chuan i ril ruwa khan a renga theng hili tumpon aron lang le ze lang hei ti chak kan nei thini mo i ti chak le kan ril ru veng kan nei thini pathian pek che ani chuan pathian thu ne na ain zul bok chuan ain kal lo chuan i ril ru tang khan a re thei lawang thil ro pui tak ti chak kha ania chuan vision chu kan omna le avel te chu kan rama na kan har satna te healthcare ani emo financial crisis ani emo khata khanin kan ram thak thleng du na i kan ril ro om te kha vision chu ania i midang ta na mal som na kan ni theina tur ania vision chu mani tan chau athil thleng ni lovin entinan hey in thadeu nei te po kan cha ka i tho theina thleng nei te po kan chang mai thei amaro chu mani tan chau kan thil plan le kan ril ro om kha om chuan it is not a vision it is ambition ani mo mani in ti englo tumna mani ina i mason tumna midang mason na athen lo chuan vision atling lo ni it's only ambition ani tikha hey kan no pan line what is your aim in life what is your ambition te kan tia my ambition is tiang deu khan mo mani ta na cha chau ngai to na kha chu vision atling lo ani tikha e ngai to thari la thain ka ria chu vision chung changa khan klem kan soi thei chu nia chon eng wangin nge vision kan momo kan ti choni i karma salama te kan zir to ang khan vision chu kan dam chan ron lan chuana kha purpose kha kan dam chan lo lan chuana kha i ti hlo tling tur khan vision kan momo a i chu nge ni vision kan momo na chan kha i ania e choni vision kan nei chon min ti phura direction kan nei a thil dang in milo so ma se i kan buai don lawani ti kha kan soi le duwa chuan ni din vision kan nei lo chuan midang in vision nei khan min kal sana ani lo pon vision nei te kha kan ti hlo thlin pui don ani mo midang vision kha ke manin vision kan nei lo chuan kan ti hlo thlin pui don ani ti kha e kan soi du boka chu wang chon vision neya fel taka i kan vision zia i pursue kha kan apoi mo em ani ti kha kan soi dua tun mi kha ka soi to vision kan nei chuan kan malam thlen chin tur a hria tanga kan hun man dan kha danglam tonga i mani ka ngai thak thar chuan atia vision nei chu tv ma hian om dur thailo re tv hi a en hun hi anei mang lawadi atiani mo vision nei chu television le hemi hun khoral na kan tiang hi atan hian hun anei lawani antiani ti du zong te adang to ka ti tur te ka ti thin te ka ti rem to lo tiang deuh khan vision kan nei china chonin kanin focus to dona kan ngai poimo kha dang zo dona kan tui zong adang dona kan thian kom te po adang dona ni achan chu kan vision ti hlotin pui tur ang kha kan zong khom dona ni ti kha e kan soi du ani chon interesting do mai chu hi vision hian resource a ko khom antiani resource a ko khom antiani vision nei te na hianin sum le pai ho sak nei aluang khom thin antia hei adik angreng katia ka hria thar de le kania hei hi mo vision nei lo bula hian resource akal ngai lowa hei mi tam tak chon tun lai ka vele nei hei article zia hi ka chak thara tun lai chu ni min te bo han kan ziak ve re mata ai zol post kan wena khanin aron chuang nge heya mi zora ma hianin kan mutan pakhat nia ka hria chu poisa mangin thil ti hlothling kan tum hi ama sabera poisa ka nei lo chon thil ti ka ti hlothling thei lo tura kan in ngai hi anin ka hria
thil vision kan nei chuan poisa atangin a intran lawa idea kha vision idea kha a phota chumi atan chuan resource kha angai tani hey project kan nei kan ti te tunlai Mizoram sarkar tong ate po project kan siama kan tia project siam chu tunge kan ti chuan vision nei idea nei kha project asiam ani mai ni vision nei lo kha chuan project kha asiam thei lawa chu tiang mi te tan chuan in sarkar hian poisa da thuk mai ni an ti ani mo mi puite ham thatna tur zelin hei project re rengi ti ania mi pui ham thatna atana that de om chuan poisa haron luang khoma sarkar poisa kherlo po nge ni vision khan ei that chuan in hei tunlai khowela chuan company te po investor te kha anron kal thina chu vision nei le nei lo danglam em na kha ani ti kha kan soidua lotlin nei poisa tanga intran ni lawin vision idea atanga intran ani ti kha kan soidua ti tur poimo kan nei phot chuan kan plan vek nuwa now how do I get money mo poisa ti lotlin turin engting nge poisa ni kan yang ti kha ni kan ngai tuanga chu vision le idea le plan kha that chuan in a lo lotlin thei mai dona resource kha lo ko khom mai don ni chon adang le chuan in idea satliate kha apoimo lawa poimo ber chu pathian du zong vision kan nei turani mo pathian du zong vision kan nei turani kan vision kha hey mitam tak chuan in atina nge ni thret kha chuan khowela mitam takin antum chu hausak kaduni poisanga kaduni ten han tiringo ta poisanga tur chuan tuna po Mizoram kan buaina pakhat chu poisanga ringot khan tumta adigle diglo khan thetalo ta hei purin moyana she khopin ringa champhai lama chu chuan a thenin khe puam tem te a poisa kha an nei ani mai thei mase kha a hausak vision ho kha pathian du zong kha ani ber lo mai thea poisanga ringot vision te kha adik nia lawa chu bible nen ain kala bank rock ang kha ani tani chu wang chuan chu pathian thu ne na ain kal chuan vision atling lo mo ambition mai ani ti kha sia ta tha tin ke manom sak chau na na karil ruwa aw mani chuan kathil ti hi vision atling lawa mi tam tak thlok na le that na ni nun athak turani change asiam turani change agent kan ni turani ti kha se thar le mokila thain ka sia chuan nei kan soyang khan kan ram hi tunlai chu ram hi avei om khop maya ka soyang khan kan ram hi are thei lu tuwa to hianin PPE tle maron galbon kan lo me ma chanchin bu kan chuwa oxygen concentrator pathum ron thengpo chanchin bu kan chuwa aman khan noi khat le ti vel man chau kha ani na china chana omani mo chanchin bu kan chuwa tha te kan la puya Africa ram re thei te po hi kan ang de wing ka sia tun la yan mo chu wang chani kan khovela le state amzo India ma po ram re thei ber pol kan nia chu ta choni nei khadiang idea pursue lawa poisa ringot mai mitam takin kan zonte pan kan mason na tur hi poisa emo kan titlat te hi siam that apoi mo tin mason na amai na lo om ringot don lo ni ti te po hi kan soizau lek duwa hey ngani Elon Musk Elon Musk hey SpaceX agent Tesla te company siam tu hianin asoi hi kan soizau lek duwa asoi chu space a hianin entinan America hian America kha International Space Station an mani rocket mangin an kal chu kumsom panga don ani toni chon asoi chu mason na hi amma in alo thleng ringot lo mana chon tha kan lona tuna chon kan lon thei to lo International Space Station apo USA hi amma in akal chho thei to lo Russia rocket kan manangai atiani chu ke mani hian kan manglet le don atia Donald Trump kha an mani rocket siam SpaceX in rocket an siam mang khan an han ti le khan an han lon chho le khan
America kha aro pui le ta e an tiani tina soidang pakhat chu Egypt khan mo Egypt ai gupta ram hian pyramid an siam thiama ati mo pyramid an siam thiama mase tuna chon pyramid an siam thiam to lo re rengati kan hey maso nei amai na kal lo mai ni lawin kan nei sa po hi abo thei ni chu effort kan te ka vision kan ne ya goal kan set lo chuan chuwang chan kan ram hi ti mason tu ma kan kal lo chuan i ma son don lo ama in development hi aron theng don lo achan chu poisa ron lu tampo le it will lead to corruption and chaos mo kha kha ani thei ni ti kha hi kan zana hen kan soidua tin adang le chu example dang le pakha chu hey mamis Egypt ho mo mamis siam dan kha ana to vi te bo kan zir vetru khoya nge formal di haita formally na chia ba kha kan the to lo ren USA in mamis siam dan an thiam anti to lo ren an thiam sa kha an loss zo khani chu an past glory kha an loss zo mi in goal asset lawa vision anei lo chen a past glory kha a loss theini Mizoram point po hi man loka chuan mani loka chuan za Christian kan tia tuna chuan kan chong doi dui to mai za som kwa po kan ni to mi tuna chuan kan past glory kha hi kan loss theini ti kha hi zana hianin nge kan soibel le du ani chu tin Bible ai kan plal tong china hianin iram lo theng ro seti di te po kan soya ka ai thak thara chonin pathian hianin Christian te hian van ram kal hi kan tum na sal tuka lei hi kan thei hil veka mase Bible isua ina min zirtir chu in nena pathian ram chu alo thleng ta mo the kingdom has come atia lea hianin pathian lal ram hi I vana min shwai thlen ma chu I din adwa lal tong china po ni tin I ram lo thleng ro se ti kha min soi tir ziani ti kha e kan soi dua tin hetla hian kan soi bel du chu vision ti hianin khana china khan mizo tong haijan in larna kha asoi an tizia antia in larna han ti khan raw roi memo I vision hi in larna I ngani khadiang tharau roi kha ani vek lo ni achan chu example kan soinga Nehemiah hianin vision ane ya Nehemiah vision chu kul bang chia siam thatani a tharau lo vel tu chu wang jonin a tharau lo vel tu kul bang chia siam anga lung cheranga ya ve nanga ya zan khuwa in feinen ve nanga ya chon Nehemiah khan mase a tharau lai chu an thin lung kha asiam thatela ni chu mo asiam thatela tin apani khan in unau te in fapa te in fanu te in lupui te in te hum turin beiro mo kharau lam nen a fine wholesome in holistic approach khan kan kharau kan nun kan taksa kan eizon na kan economy thengin Mizoram hi hum ro atiani chuwang chonin kha hum tura kan be kha angaya mizo Christian chu kan raw de roi me atak khatiam physical things kha I apoi mo mani ti kha I zana hianin han soi ka do Nehemiah po hianin I kul asiam that hianin school siam thatna tura vision anei khan I araw lai le araw lo lai a physical lai kha angai poi mo em ain zom vekani ti kha zana hian kan soi du ani chuan vision engting nge hriat dan tur engting nge ka vision hi ka hriat ang ti kha toite an soi leila pathian ron tur ani a mun fian riala tur ani antia midang ti buain lo tur ani te antia I sam som thum pasaria chuan thinlung du zong te chu apeng che atia hi poi mo khopin ka hria mandewa ka ngai ngani leadership training a ka hriat thar pakhat bok chu leaders zong hey leaders mi Hruaitu poimo zong hi solitude ta anom thina ni they used to have occasional more solitude khan I anom thina an kal sang thina ni antiani mo achan chu I khata che khan pathian o te ki mania I thilom kha kan thre chuak theidona alela ma chon tun lai khawe lai chan
busyness na khamo atam lu to ka phone na ri reng boka e khan e pathian o po hi hriat har em ani ti kha e kan soi duwa we need to take time and listen to God mo pathian hi atak poin manachak oma pathian ani mitam tak soi tu ro puil a vision nei thatak tak te hi an vision lo chuan mun hi mun fian rial ani tlang pui ani antiani bible apo lal davida po khanga tinge pathianin I anen alo du big athin lung te kha endinge alo hriat big anti chan fian rial ram noya ahlir lo ma oman te ni mo achung te unau te ho chu ina nuam takin an oma ram noya ahlir oma azaya athin lung kha pathian he na ape a I chu wang chon pathian ne khan an lo in be po tha lom an lo in be po tha ni anti he ni mo chu chu kan soi doa chuan pathian in purpose nein hemi vision chung chang achon min asiam che min siama karma sa te masale te kan zir to I purpose ti lo thin turin I thin lunga pathian in thu asoi do na ma na te asoi to ang I asoi non na soi no nang ke ma po kan ril ro om hi re thei lo hi om ani thina na kan thin lunga om di kan du re thei lo hi om ani chu re thei lo chu lo ngai thlar le la I vision pathianin iti tura pek chakha pathian lo ngai pathian ron chumin lo ngai thlar leang che ti kha kan soidu ani chuan to make your vision into a reality you need to set goals mo ti lai te kan soi le do goal setting hi tlem han soi la goal setting ne na pollo lo kha a thain ka khia chan chu hun te kan nei le ang em ti kha khiat lawa vision nei ro tha tok lo vision in ya goal set lawa ti lo thing tura I be lo chuan it is just a dream antiani mitam takin dream chuan ne ya ma se mitlem te chawin I anti lo thing thina ni tiani mania ka ngai thak le chuan ni ka ngai thak le ka zir thar chu an sei chu khan mual hi khowela hen khoi la nge mun ho sabber an tia khan mual hi ho sabber ani hen te ni enga tingen ti chat khan mual a hian vision te dreams te express chua lo hi min an thi pui nem lu tuk te express chua lo mo kha pathian in purpose apek ti chua lo kha an thi pui nem lu tuk ani an tiani chu wang chonin khan mual hi mun ho sabber ani an tia chon hei an che chon don't die young don't die old die finish mo pathian in ti tur min pek kha ti zoin kan ho turani an tiani chu apoi mo ma mana puro lu thi khanin I karta khan udomi te khanin moi deuh hianin anda kha kala karil ro hen la om thina leya I thil ti tur chu iti zauta ti zoin ni hota tiang deuh khanin I anda isu po hinga tinge kum som thum pathum chawa athi kan ti chon it is finished mo cross lera khan kati tur chu kati zauta adia tong china po khan atiani chu bang chon vena hian kan ti tur ti zo hi alo poi mo ber meidon ni hi ti hi ka hrechuak tharila I athain ka ria chumi ti hlotim tur chuan goal kan set angai don ani goal setting is the art of translating your dream into reality mo dream chu kan nei tu ni mo hey dream kan nei a ma se mi tlen ten kan soyang khanin anti hlotim thina I thila lo harsa a kan back down le thina ni kan no pan lai chon hey dream turu de kan nei a kan nei thina an soile pakhat chu no pang te thalai thang thar kan generation thar te hi an dream hi an vision le an dream hi kan kill na sal to kani an tiani kan ti hlum na sa mo achan chu kan conditiona mi ron kala engei ni du an ti he kan fa te pon dia astronaut ni ka du oh good kan tia an lo thang lian dewa engei ni du di astronaut ni du ini thei chuang lawang kan tia ti mo ini thei chuang lawang kan tia khata han
pa ber ten nu ber ten ini thei chuang lo hang ti kha chon an ni thei lo ni mai ni mo ke manin thei tu ra kan ngai kha ol sam de kha kan han ko ma ani na ta chon khovel hi kan riat chian kan han zir chiang chonin i thei lo hi lo om tak tak lo a khovela mi ro pui ber hey America president te thleng point i scientist ro pui ber ti ko tuna chu Elon Musk kan an ti te khovela mi ho sa bera han ni zok zok te po kha re thei te atangin one room pakhat i mi ta lu ho atangin ei tur bo nei lawa he an soi thin mo sik ho ei tur kholaya free an tek te va ei thin te po khan lo ni ve me ya khovelan thailo tak tak khalo om lawa kan lo limit thin kan lo in limit na sala to thin ani ti kha e zan a hianin ria ila chu wang chuan kan dream te kha reality a cham tira kan fa te le zel po an dream hi reality a hi a chang the ni ti kha e zan han zir tharila e a thaing ka ria Stephen Covey and Hemi asoi hi it is incredibly easy to get caught up in an activity trap in the busyness of life, to work harder and harder at climbing the ladder of success only to discover it's leading the wrong wall. It is possible to be busy, very busy, without being very effective. Begin with an end in mind. More. Hey, need in tun la hian begin with an end in mind. Chalai chang thar zinga te tin doctor zinga te po hian ani buai mop ve ringot ni tin mo hey ei zong ringot vision mumal nei lo gol tum khen tum mumal nei lo hi a thei don tlat mai ti kha a thei hle ni ti kha ril ro ma i khovela hian lo pianga thil eya mulea bil peya mo electric bill local tui bill local bu fai man pe ngai ti khan khatia nung ringot tura lo piang kan ni lo pian chang kan nei ni antia chu i zana hianin kan soi non dua busy i bgm ka busy ka buai lu tu reng ringot tur hianin i kan piang lovani focus sa buai na dika buai turin kan pian angai ni ti kha e kan soi dua khoyang ka slide pakhat kha o kan en lok anga e englo an soi pakhat bok chu one thing I do thil pakhat chaw poimo atiani thil pakhat chaw poimo ti kha e kan soi dua jana hian thil tam taka hianin i kan buai thina i mase pola chuanin one thing I do atiani thil pakhat chaw poimo mo mari pokha mari le marthia pokhan kan fiat khawai tam takan soi to iso khanin thil pakhat chaw poimo atile iso ke bulawm kha chutiang chon ke ni po hi jack of all trade master of none mo engkim thiama i engma ti tak si lo buai ve ringot tur hianin min siam lawa chuwang chonin focus life nei turin min siam ani ti kha zir thar bokila athange chon goal setting ti kha hanjir chiang deu tai la goal set kan ti chon goal set chu goal is a specific measurable step to achieve the mission and vision mo kan vision nei te achieve tur khan steps la ngaya step malte te ngai ta antinan I lunglei kal don tai la lunglei kal tur chuan aizol ka chhuwa san ngaya khom ha saber chu enge falcon ka thena ngaya mo falcon kha ka first goal ani chu mo falcon nuwa he ta apia le deu khuwa sai khama kon ti te khatiang kha kan kal sai khama kon chu mani mo sorry saireng anui tlat o khatiang khanin a dot le zel kha kan kal don ta ni chu goal chu ania vision kha pakhat ania
real ruwa thil pakhat kan dam chunga ti tur mane khabi ti ho thing tur khan many goals mo goal tam takha ti tur tam takha om don ani ti kha kan soidua kan goal hi a smart turani antiani goal kan nei kha hei tum kha a lotlin ka du ka thil ti tum ka real rom hi ti lotlin ka du ti ringot ani kha chonin a smart law ani a specific lava a te thei lava measurable lava attainable lava a relevant lawa a time based law ani time bound no hun tiam te poi mo em ma wen tlai po khan Dr. Evelyn ni eng lo zanina ron tel lo zok khan min lo phone nak tu ka research ti tur thelu tur omsia usiam ka lo phone top mai che tia thil zo tur khauma ka khiat lo zong ta khani le hala min lo so zo me ro patia kha po kha chu nak tu ka thelu anga e wang khan aman mota time based time bound khan ni tani mo chu wang chonin kan thil ti tum kha apoi mo angai ta relevant angaya attainable mo nak tuk le thla ka lon don te ti top chi lawa achan chu kan lon thei don chong lawa kan hun kha kan lo kan energy resource kha kan pai mai ni ti kha kan sei duwa measurable ate thei tur ne specific tur ne detail an kal lawang a range of goals chu hei kum khat chunga zo thei kha ni theya kum khata tang kum nga zo thei ni theya long range kum som chungin ka ti hlo tingang tiang te kha ngani goal setting anti range danglam thin de khania goal setting hi ka lok pui khop maya soi thin ang khanin hagai seminar khan ka kalatang khan goal setting hi ka heveya amma zong khan ka hian ma zong khan ka goal kha chu ka lo set ve thina kan set veka mase kan goal set kha enge kan ti chuanin MBBS pass te MD entrance lu te MD pass te kha lo nia hey MD pass nu de po hianin lo tling na han don nu hian aruak huai theini hey thok a hianin amumuk me gol mumal nei to lo hian lo tling thut hianin mitam ta kan thian te kan nau te tuna MD ron tling thar te tam ta po hianin I nasatakin MD pass MDMS super specialist lang pon yang khati ha kan pass ha kan tumania chumi nu chun enge ka ti liang ti kan bo ve thinem ti te bo ngai dan oma khati han goal set hi poi mo ma entinan hey finance goal set na chonin da sang finance sung chang te spiritual te 7 areas of life antia 7 areas of life chonin spiritual ministry emo na tho job work lama emo social te family te khatiang sang kha ma finance ate khatiang khan goal setting ka khial lim khanin ba ka ne khang te kha chumi chungin rule ka du ni ka te ka in focus ya ka tum ma te khan kan rule te ka rule the khang ka lok pui me ma tuna goal setting ka kan soi ve ang te faculty han ni ve ang te po kha ka goal a han ka lo zia ka pathian zara tuna chon ka soi ve to me ya hey hagai true page north east sang hen ka kal ve to ka thu soi hin ngai thla ve to me ni ka goal set lo poi mo na lo tling na kha alo om ve zel ni ti kha kan soi duwa goal kan set lo chon kan thinking ringot kan ngai tu ringot chon thinking is easy, acting is difficult, and to put one's thought into action is the most difficult thing in the world. Mo ngai to mai te ola dreamer ni mai kha ola mase ataka lo tin kha I a ol lawa chu tak chu goal set angai na chan kha ani ti kha kan sei duwa goal set tur chuan I vision kha han ngai to wang la I vision ti lo tin tur khan chu mun isolate dewa khan mo I goal first goal kha han ngai tu ala smart em a specific em a measurable em a attainable em a realistic em a time bound chungin ka ti hlo tling don em ti kha han ngai tu ila he goal ka ti hlo tling chuan enge hlok na tur ti te zia kila target completion date te tin har sana lo theng thei tur zia a solution zia te po hianin rin ain thua ka kal dik du khop mai ti kha kan sei duwa tin goal set that na em chu
exam kan pass ang deuh hianin i goal kan ti hlo ting khat kan lim veng mai ni matric kan pass te MBBS kan pass te han ngai to le tila khat tiang ang lim na kha kan tong fo to lo ni amaro chu goal liam tham te kan ti hlo thim chon khami a lim na na sa jok kha i min pe theya sense of achievement kha e min pe the ni ti kha e kan sei du azana hian i ke mani po in enila zela chen kan tum chu reignite kha kan tum ani goal setting hrim zir kha kan tum lovin i goal is set kha i lo thei hil le deuh to em mo ti te kha in ngai to tai la thain ka ria i goal in em ziakin tarin em ti te mo he englo hi ka ria tharania. If you do not have vision and goals to make the world better, you are stealing from the future generations. Titok many. He a real katia kalautre ngai bak lo ma se ria tharania. Voina vane na tam tak kan don hi kan ngai to chian chuan kan ma hun kal to min vision den ne goal and set awang khan voina han van nei na kan nei ya mal som na tin reng kan donga kan enjoy ni tuna po internet kan enjoy ya computer kan enjoy ya min na sat ka an lo be wangin zai na nge hianin mun sang om kan enjoy ni chumo kan englo thei ni chon just kan few kan ma hun kal to mi te khanin ni an lo ti to ni mo hey thing phun ang deu lek ania mani khan ke po thing somli somnga ve chu thei e huana ka chu phun ve a kan ma mi ten an lo phun khatuna a fruits kan e ni mo vairama phuna ni mo kan helo I champhaya phuna ni mo lungle phuna ni mo kan helo mase voina yan ara chu kan e ni tu te phuna mo chu ni tru a kan le mo lo mo thei ha om hrim ani lo phun lo ta se tu ma khan ara e tu kan nei don lo chon voina yan thing ka phun ve lo chuan ka fa te ka tu te khan in e tu ran nei don lo chon voina yan in khovel ti thatur zok khan ka be lo chuan I'm stealing from the future generation an vanena don tur kha ma khalak ve ngai ni ti kha e zana hianin I shechuak tharila kan om mei ka enjoy a ke ju ka pe lo ka ti hian actually we are stealing from the future generation. It's a big responsibility ti kha e zana hian shebokila a thain ka ria. Too many people forsake their dreams. He englo hi tha katia I ma na ka ria tiratanga in goal setting a hi chuan kalat da fo thina. Too many people forsake their dreams because they have never been told that those desires deep in their hearts are good. They are not willing to take the risk. They fear that they are not up to the challenge. Tihi tha katia mema hey kei kania tin he kanu meri te pohi mi extrovert lo mi introvert ve tak kha kan ni thina tuna hi chanin kan zak to tia lem lo kan lo pa ve do to bo kan yang I idea kha kan nei ve thini idea kha lo nei ve thina thil tam takhi idea kha kan nei ve thina ma se kan soi chuak ngam lo wa ma se tian thil kan ti chho ve ya gen po hey I sarkar ate kan oma ICU civil kan than ti ve lai te po khan amidang idea om lo khajon kan idea han ti ngai alo thave thawa tuna hospital din ang kan tia idea te kha khami adin nakal ko nga te po khan thil tam ta kan tonga kan idea kha alo thave via don ka confident ve via to ni ti kha ka sei duwa chuwang chon kan idea kha thalo deu turang khan kan lo ngai thina ma se pathianin I thin lunga da kha amma anga siam inia wangin a thani top mena pathianin ai anglo ati hlotling phe ati puitlin pui che phei chuan I idea thatak tak tur chu than wala liam mei tur kha thok khan kan lo kal sana mo kan lo da mei kan lo za zum zo sana ti te ang mi zo torin mo chu apoi em ya I idea thadeu de mi ngai dan ni hal mei lo ti khovel khak tu kha alo ni ti kha I kan thret chau to mi story tam ta kan ria chu wang chonin zana hian kan idea ke mani pathian in min pek te hi
achani mo those they feared it not up to the mark ishelawang we failure te ishelawang wan ti an so hi adik tak taka fail kan fail te hian zaklawang mo Thomas Alva Edison an so yang de khan a classic via na chumin voing zange i ngatinge i lo chamantia o heng zong mang hian hi heng material zong man kha a eng thelo ti ka bu chua ka lo ma ti en tia ka tiang de le khan fail bo kha apoi up lo poi lawa i fail tampo le khan kan lo zir tam nei kha lo nia mi lo thing zong hian i fail lo chuanin i tum lo ani ti anti top mai ni chuang chuan fail kan thil plan te kan goal te kan vision te a fail de uze chuan kan tum ani ti kha e sia se tharila e a thain ka sia Corinthon khat bung kwa chang som hi pali tang ni ro ki cheer atop nan cheer do you not know that in a race all the runners run but only one gets the prize. Run in such a way to get the prize. Everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. Mo chu aimlessly khan niting kan nung turan ni law kan aim kan nei tur goal kan nei tur. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it to my slave, so that after I have preached to the others, I myself will not be disqualified for the prize. Kan final vision chu pathian hen khen hi ani turani. Mase chumi ma chon pathianin le a hen ti tur tam tak min pe ni ti kha e ria ila leader Hruaitu kan nia doctor kan nia failure to set goal destroys the confidence to those over which you have influence in ya goal is set lo chuan in nei lo chuan nang ma ngai sang tu ibulami te inupuite ifanaute khan an ngai sang tu rangin an ngai sang lo chenga an rin na chepo an nep don ni chuan pathian ina min siam chan kha kan nun chuak zo lo kan nun chua zo lo bok chuan chu apoi ma we are stealer more next generation la ka tang phejan kan lo steal thei don kha alone if you are not in charge of you somebody else will be chuan atop bera chuan kan goal te kha goal satlia nilavin it should be inspired by the Holy Spirit, nurtured by prayers in obedience to God, pathian ro puinan for God's glory ani tikha ti mang u tikha e ka soi the nia jana hian thu soi na hun te presentation na hun te min pe kalom ma pathian in kan thil soi te kan zawai tan mal som ro se kalom siama alom khop me topic thata poimo tak siang tak le smart takin irun presenter ichunga le pathian chunga kan loma ni tuna hianin dar kwa ari chia enge tuna siamaron share tangkhanin kan ngai thla ka tangkhan pathian in kan ril ruwa le kan thin lunga po thu min ron pe anei karinga chutiang chu adu khan share ila tule siama thil ron share tangkhanin zodu kan nemo khatian ni po khanin hun redo te lo hongango Midang anin buat sa ichungin tlem zong kalau share ange zanin kan thungai thak aro pui alom ka titak zeta midang inin hlok pui dan ka shilova ke matan chuan he session hi pathianin katana abuat sai ani katiani
tu nai hianin vision chung chang hi pathianin nasatakin ke ma engani aron ti althara a reignite chu tun zanina hen Dr. Siama Khana presentation tangkhan aron reaffirm ni in kashia chumi wang chuan kalom tak zeta chuanin goal setting te po heta hagai I seminar kan kalno khan goal ke po ka set ve thina a detailing ka kal lawanga a hlok zia le atangkai zia te po ke ma nasa takin kamua example pakhat midang tu mi pakhat tal te lo encourage tak ten kan soidu chu goal setting time bound smart goals set pui mozia chum mawi tanga kan hawaii tanga kan ho khanin hemi goal setting hi ke ma po khanin kan in different areas of my life khanin kasiamani chung zinga chuan pakhat chu kan in sak hi ni ta ni chuan kan dream a chuan kan fate an lo lena an la hau tak lu tuk ma te ke ni po kan hu pat lu tuk ma le enge kan pa hi kum somnga across ma in ti hi kami goal setting a khanin kami a time bound kha kasiamani kan chuta chuanin kan in kan sak zo hianin 2014 May kha kan in hi kan lua June kha kan pa 51st birthday ni 51 kha 50 years kha 1 month short in a complete lo ta ni chu mi kan soi tum chu mi in goal kan set a time bound kan nei hian chon kha ni ke mani khan na satakin min lo enge min lo khalngi lani kha ni min lo nor kalani ti kha kan soi duam tin chu tiang bok chuanin heta longtlaya kan omlaya so mi Longtlai District Hospital chung changte zanina hianin min ngai tu chhuatira khata pokhan goal kan seta atantil chuanin thil almost like an impossible dream ni ke mani he kayakal kan threvekin karinga tamjok chuan a shelo chu pani khatam kan omme theya kayakal pa chuanin I mani internal self assessment kan neita kan in assessment na masapera phei chuanin 43 chau kan mutani chuanin participate tur khan chuanin 70 marks tal mutur kha kan nia chuanin tikhanin checklist rang kha omta khoi areas khange 70 marks mutur khanin kan in improve thei tikhan goal kha kan seta avoi ni na chun somma kan cross avoi thumna chuanin 70 kha cut off kha kan lo achieve ve ta ni chuta chuan peer assessment system lo kala chuanin khami kayakal pa khan compete thei turang khani kan lo qualify ve ta ni chum ti chuan thei to kan chhuata chuan khatiang khanin goal enge ni fix goal kan nei khan chuanin ke mani po kha khan na satakin min khal kala chuan khami enge ne minga leader kan ni phei chuanin ke mani tumru na le ama sabera chuan pathian ne na kan chung taya ka staff te ne na ka hril thin chu kan chung tayanga theito pin kan theito pan chuanga chuanin ke mani lampang kan in seng so huwa manga chuanin chumi pialama chon tu ma kan chapo tur ani lo hi ka ti thina ni chuanin tikhan pathian in na satakin min shwaya chuanin enge hlodin na te pomin pe ni chuta chuan kan soidu chu thil re hi tikhanin hei focus taka kan ti chuanin pathian in hlodin na hi atak takin min pe the ni ti hi enge ki manuna po kan in sak chung chang a te le longtlai ke experience a po chu pathian na min pe kan yam tin goal set rim shimamor thil tha midang te tana ke mani enge mimal ham thanna tura ma min thanna lam ni lo mi te tana blessing ni tura goal kan set page on pathian in he hi chu min ti lotlin stir nge nge mani ti tur khop hian in om thina ni chu wang chuan in goal set hi athal tuka kha khanin enge ni changkai zokin kan hun kan nun kha min man tir thei zanina hianin thil tam tak soi tur kan ei amaro chu midang tan hun ken zo ka duwa vision hi pathian atanga ni it's not about us kha masakan soitong khanin ma chuanin ke mani vision ke mani goal mo kan ti amaro chu ke pathianin kan tan hianin min siam chan le kan purpose le kan tan hian vision ni alone nei sa to zo ka khami kha pathian kan zo chuan kan zona pathian kan zo chuan pathianin min lo shil zo khani ke mani na vision kan va grab chop mo kan va siam chop mo kan va mu chop ang ni lo khanin pathianin kan ta na arwat sa to zo kha enge thil om sa kha kan va mu ani enge ka thil soi chu I hope I'm getting through mo kha chu wang chuanin vision hi kan khatiang kan nei put khan chuanin
ke mani a sense of purpose min pe a focus takin kan nu na kalanga thil tu lo tam tak kan hun kan khoral na thin te pu khang la ka khan min veng thei don ani chuwang chon zanin a hianin Dr. Siama chunga kalom tak zeta kamamo hun lai takin tiang ang reminder le enge encouragement khang sang atang khanin ke ma min challenge tu tam tak kamuthara ama ka lo shet ka lo thei hel te po min ron reminder le a lom thu ka sei du ni chu ka sei thei ni se ka lom em hun lahong zelang a soi du tan kalau sui vele lok tu nai chu ka ru rom lian an chu bang chani kalang the don lawa ma se kalau sui I usia mo khan ni no share sak le the shan san khami I ati da na kha enge kha hun til ril om tu ti velang lai kha state khan om em kha khami lai te kha ka screenshot man lawa kha ka bole sun chu kan boy ve tlang thawin ka share mi dang po I vision chu kan nein kan share ma se enge engtinge kan kalang ti velang kha how do we know God's call? How do we see? How do we view? Tiangka open the eyes of my heart, Lord. Tak ngai ta kami tu kanin. Ilaya ka kalau screenshot angkat tak screenshot man lah. Yan ron tu, o kami kanyen. Boleh deh. solitude ante hi ya a har lai chu nia ma se nia pathian o riat don chuan a fian real de le ka chuanin thil dang ti boy lawa riat chu ol der anti a he chu adik thokhat arinom Kini lai deh kalau screenshot. Susukan sedu na chan pakat tu wena kanin realin kakak katong vea I time yang kang nau pakati minti ti pui du wang khana ron kala chuan kan han sei tak ta asung te laka thin rim na te a vision te a vision pon cha lo a mai na dream a desire an mu pui lo awanga an pathian enge pathian thu ni lo nyang min ti sak zel vai a pathian dia an pathian dia le ka pathian dia po he nang lo nyang ka pathian in desire min pesia an pathian hianin kaushan me cha te kanu te point manga ma se a pathian in ani lo min ti sak zel se ti ve kha ka ta han soi chho tak tak a wen zu dar kar ni thum vel don kan koma enge a lok ya chang ka sha ma se chumi ya kari ro lo om chu ta na khani na aron confirm na sa angrina wena po ka sei pui thawa atopa chwa adu bera ka chu foreign kal khani tani khami tur khanin pathian khan enge ikal du na chan ashatir to che em katia shatir chuang nang mizoram hi kaninga ati tring khat ta chuan pongpo chung tela ka thingrim khani ta ma se khata khan I purpose I vision I nei thatlo chuan enge ikal chan dik tak izukal me kholo de wei zuk nun na turani chuan pathian khani kong kha block char don an yang chu tivel khanin kan sei chhota chu zanina kan thil sei zong usiama thil ron sei zong ho kha I khatyang ang deu anga kha ama cha ulo po khan thalai hian an lo mamo na sa don lut tu ka ni ti hi ngai to na ron lang na sa ni chu a chung te la ka rebel ta ni chuan ama cha ulo po kha khatyang a chung te la ka rebel tam tak an ma ni na I an thil du te an chung te na a thalawang an lo sakan sha thiam pui lo wanga le an soi pui thu lo wanga nyang chu te me ang khatyang anga chung rila an ron soi pui thu lo wanga ka thu oi ro thu a thalo he hi chu ti rim ga tan lo ti awanga an li hlotlin tak lo le ani na tak tak an sha lo wanga pathian bel du lo ang chi te tuna hian ni na taka chon Christian en tuna china po kana soi thawa 90% po kan ni thing karing lo ke pro achan chu thalaya hian agnostic te in chal hin tam to lu tu kani chu kan ni aila no pang le zwala hian mo ke ma chan te nge ya po
Sunday school Sailen Sunday school achum min engkim KGP te point convention ma se pathian in pathian hi adik tak lo ko shana in hanga ma se suti ka ti anglonga kalbo te de hin tam lu tukta khawang khang khatyang ang deu leka enge guidance mumal tak le an mani listen to understand to kha mamo kha anlo tam don lu to ka thala hian ikha ka ru ro ron langa winia kan discussion chumi ka naw ne na kan soina ring ta po chuan tu na kan chene na kan thil zir kha apply te kha atam lu tukta ni chuwang chuanin tun ai na sa le zwan hen helai zanin om phei hi chuan vision nei na sa le zwali la ti me yang kan ti vek the na tur khang ka du sak pa du ni na kan ning lo po hi kan YouTube a kan ron share le don thau ta vision nei la vin om me lawang u zanin na mi te phei hi chu ti kha ka ron stress le zwala ni chu share ve zelang ni tang da sai du te kan umem pakhatta ni lo hong leila tiro angai nom boxia a topic po tha boxia okay Carlea po khan discussion te po kan nei zui le nga alomo me masiama topic poimo tot kha thattakin ron presenter hetilaya mi hi kan chiaranga FSC bung ni chang so ma hian ti hian en zia kan mi zo tong pon ka chiar tho ma se sa prong chiang fel fine ka sia sa prong kan chiar me nga FSC bung ni chang so ma chuan for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do kan pian ma kan pathian hian in kan ti tur kha vision kha lo set vek to meya chuan vision po chu keima ni ina kan vision wazong chuak ni lo khanin pathiana khan let leilang let's catch on that vision which God has created for us to do achan chu thil tam taka chu he tilaya te po khoilai ta nge ka shelawa only together with us they will be made complete te atita pathianina I he khovela thil trend khat ati du kha I keima ti tura arwa ta kha keima lo chuan kati puitling theilo nga usindi ta na apian ma alo ruwa ta ka usindi nen lo chuanin apuitling theilo khatiang che khan siamna ron so yang khanin he khovel hi than mola liam to zong za a som ringot po khanin pathian vision Christian te timeng ama ring tu te vision alo pe ka kha lotling se chuanin khovel po hi top to me thei ni mo timeng iswa kha lo kal le to me thei kan vision kan ti lo lu tuk wang hen pathian khanin enge ni zong kha atam theng ber kan ti don nge pathian enge spiritual trong kam chen ka soi thei lo ma se tu man bora la du si lo wa pathianin ma se khami bora lo tur kha chuan Christian te khanin kan vision kha kan whole kan su set suak si lo kan vision fiat suwa mei ni lo pon kan nuna tam taka chuan kan ti si lo wang khanin iswa lo kal le na tur po hi kan ti muang po a ti thei ome enga po chuni se tuna kan soyang khanin pathianin ke ma ni thua vision kan pian ma lo da to kha tuna om te chuanin fian real trong trai te pon le chong hei trong trai te pon pathian ti ri la min ron shia chua thar tir le la I khonga ina in chu vision chu it is finished kan ti theina turin kan thi ma nge hianin min lo finish puiro ti in trong trai la ban ro pui don em alo mom le me siama chuanin atom dan vain in unmute leila
lalbiana soila tro chuan kimi lalbiana kan soizo chuan kan meeting po hi kan ti to me don ya lo trong try ang ko join your hands